Խորհրդեն դեմոկրատ լի չեն բաժարեն ռոժիլատե Քուրդիստանը չալակին թեբլիքի լիդարհիստին Li 2404 roji de Khorten Shebatkaren Hizba Demokrat li meydama mamosta ya bajare sekezede. Li çalakiyek biveranede li demjimeren roje, li dema hatinuçona helkede. Benereke bi berpaniya nezi 5 metran, ku alaya Kurdistani u logo ya Hizba Demokrat li serbu bilind kirin. Ev çalakiya li halekede bi reve çoye ku kamerayen çavderiyin rejime li vir hebune, uvan biverane ev çalaki li darhistiye. Live benerede peyamek boheltibuni visandin ev peyam vihabu. Peşmerge biverene, bihara azadiye nezik buye. Her visali bajare mihbade de ji Khorten Demokrat bo biranin urez girtin ya da Doktor Kasimlo, divar bir duruşma biji rebaza Doktor Kasimlo kemilandin. Ev çalakyane li halekede bir reve diçin, ku revşa navkoye irane bisedema dorpeç, çu givaşen navnetevi alostir jibereye, u rejima İran'e zedetir hevla kontrol kirina helkeli gund u bajaren rojilate Kurdistan'e de dide.